Assalamualaikum and salam sejahtera. So we continue our topic for composite material processing, which is metal matrix composite, steel metal matrix composite (MMC). But the topic I will cover today is fabrication of MMC. So for the introduction, MMC process can be classified according to whether the matrix in the form of liquid, solid or vapor phase while it is being combined with the reinforcement. So kita kata dia sama ada dalam bentuk liquid, cecair, perpejal ataupun vapor. Vapor ni gas, fasa dah. So ketiga-tiga ni boleh di-combine with dengan reinforcement. So classification of fabrication technique for MMC production, kita ada 4 jenis, iaitu solid state process, kita ada 2, powder metallurgy yang mana kamu dah buat pun dia punya lab, and then diffusion bonding. So the second process is liquid state process, stir casting, infiltration, squeeze casting, reo casting. Then third one is vapor state process ataupun gas lah. Physical vapor deposition ataupun PVD. Tak apa, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut. Dan juga CVD, chemical vapor deposition. Dan cold spray deposition, and the last process for MMC is in situ process. So first kita tengok dia punya solid state process. Apa yang dikatakan dengan solid state process? Solid state process, this composite manufacturing method involve mixing the constituent of the solid state matrix material such as sawdust and tin sheet or foil. So yang ni dia punya matrix. Okay. Sawdust, tin sheet, foil dia punya matrix. Matrix ni dia punya ibu lah. Dia punya primary. Then the process involve a touch of powder or foil to the amplifier through a combination of pressure and heat accordingly. So dia ada combination of pressure and heat. Ada masuk ke dua-dua sekali. Pressure dan juga tekanan dan juga pemanasan ataupun haba. Okay, they have two different common technique, which is powder metallurgy first, and the second one is diffusion bonding. So kita akan tengok apa itu powder metallurgy. Okay, powder metallurgy, this method is most commonly used to produce fiber reinforced metal composite discontinuous. Okay, dia bukannya kebanyakan untuk powder metallurgy, bukan kebanyakan lah. Memang dia discontinuous punya reinforcement. So sebabnya nama pun powder. So dalam bentuk powder ni dalam bentuk particulate. Okay. So contoh crystal anthraline, short fiber or particles. So the component are simply mix and then press and sinter. Yang ni kamu dah buat ke semuanya. Mix kamu dah buat, kita pakai planetary ball mill hari tu, and then kita press pakai hand press dan juga sinter yang kamu masuk dalam furnace. Okay. So kita ambil contoh aluminium powder, aluminium. Ini adalah kamu punya matrix. Plus dengan zirconium oxide ataupun silica oxide. Ini powder. Ini adalah kamu punya reinforcement. Reinforcement ataupun particles. Okay, and then mixing. So mixing, after mixing, kita cold press. Dia boleh dua jenis, cold press ataupun hot press. Tapi yang untuk lab hari tu, kita just pakai cold press. And then hot press, cold press ataupun hot press, and then dia extrude. Ataupun ini kalau buat extrusion punya proses lah. So, simply process. Memang simple. Sama macam lab kamu. So, then this is the end product. Ini mostly dia punya mata alat untuk milling, turning, and so on lah. So, ni tool. Then, the composite consists of 50% reinforcement can be produced but are usually limited to 25% to prevent damage to the fiber, reinforcement and loss its plasticity. Okay. So, dia boleh up to 50% reinforcement. Kamu boleh tambah 50%, up to 50%. Tetapi, selalunya kita akan limit kepada 25. Sebab bila tambah terlalu tinggi, dia akan hilang dia punya plasticity ni. Plasticity ni, dia punya, kita relate balik dengan fundamental, dia punya ductility. So, kita tahu sifat besi adalah ductile. Okay,
Sifat besi adalah ductile. Bila kita tambah banyak sangat, terlalu banyak reinforcement, dia akan jadi brittle. Sebab tu dia limit. Tu dia kata to prevent damage to the fiber reinforcement. So in the case of short fiber reinforcement or whisker arrangement perpendicular to the applied load occur during the suppression. As a result, the composite is not isotropic. Isotropic ni yang saya dah beritahu itu, dia tak dari semua arah. Sebabnya kita tak tahu pun bila kita mix tu, kita tak tahu kedudukan dia kat mana. Okay. And then advantage and disadvantage, the process is expensive. Expensive, first, metal powder. Berbanding kalau kamu nak beli yang satu jongkong metal tu, berbanding dengan nak pakai serbuk, so proses dia lagi mahal. So sebab kalau kata kamu nak beli yang jongkong biasa, jongkong emas tu, bukan jongkong emas lagi, jongkong metal lah, yang macam hari tu yang kamu pergi tengok dekat Penang tu, Timah tu, dia akan dalam bentuk jongkong. Tapi untuk dapatkan powder, dia kena the next process untuk dapatkan metal powder. So the process is expensive. Powder hazardous, explosion, fine particle, which is flexible process. Ini yang saya beritahu, nak handle besi, aluminium, terlalu halus. Bila habuk terlalu halus, senang nak masuk dekat hidung. Dan bayangkan kalau kita sedut habuk pun dah boleh masuk dekat paru-paru. Ni kamu sedut pula dia punya besi masuk dalam paru-paru. So dia powder dia hazard. So little reaction, optional, alloy more, high quality, expensive product, critical components such as gear, brake pads. Okay. So ni dia punya advantage, ni dia punya disadvantage lah. Ni little reaction ni dia punya advantage. Okay, making powder metallurgy part, atomization, reduction, electrolyte, deposition, carbonyls, communication, mechanical alloying untuk dapatkan metal powder. And then dia blending. Blend, mixing lah. Blending ataupun mixing lah. And then dia boleh pergi dua. Macam saya beritahu tadi, dia boleh cold compaction ataupun hot compress. Ni aesthetic pressing, aesthetic pressing, rolling, extrusion ataupun injection molding. Ini semua proses nak mix ataupun dia nak compact lah. And then kalau cold punya proses, dia kena apply, dia kena melalui sintering dulu. Sebab kamu tak menggunakan any heat dekat dia, so dia kena next proses. Berbanding dengan hot press, kamu kena masuk, kalau hot press dia terus dapat secondary or and finishing operation. Okay, itu beza. Beza cold press dengan hot press. Cold press dia kena sintered. Hot press tak perlu sintered. Okay, so ni sama balik, ni dia punya flow untuk MMC proses, powder metallurgy, and then mixing, blending ni dengan reinforcement powder, metric powder, mixing, and then compaction. So compaction ni ada dua jenis. Okay, so hot press kalau tengok kat sini, dia terus dapat final product. Sini ya. Sini, terus dapat final product. Tapi kalau cold press, dia kena sintered. So sintering, bila compaction ni, kamu akan dapat green body. Green body ni masa kamu compaction. So bila kamu compaction akan dapat green body, barulah kamu sintered. Okay, ni final product dia, sintering, brake pad. Okay. First, kita tengok apa itu mixing and blending. Mixing stage is critical. In between 1 and 10 hours, some of them have to do in the circumstance set force inert to avoid an explosion of fire. Macam yang kamu hari tu just dalam satu arah. Circumstance ni ada yang sometimes dia kena guna yang centrifugal punya mixing. Macam tu lah. Okay, ni Perajah ni beberapa contoh peralatan biasa yang digunakan untuk campuran serbuk powder lah. A. Silinder. B. Cube berputar. C. Kelompang berputar. D. Dua silinder berbentuk V. Dua silinder ni satu, ni satu. Okay. So ni silinder biasa. Yang kamu guna itu kelompang berputar biasa aja. Yang biasa punya. Okay, compaction. Compaction, suppression, powder, compaction process is done in a mold. Ni mold lah yang kamu, mold besi yang saya kata harga ribu-ribu tu. Then the process should be done by uniaxial direction or isostatic, cold isostatic press or CIP or hot isostatic press, HIP. So
Nanti jangan duk pelik pula HIP ni benda apa, CIP ni apa. CIP stand for Cold Isostatic Pressing. HIP Hot Isostatic Pressing. So result compaction ini yang saya katakan dia akan dapat green body. Before you go to the next stage sintering, you akan dapat green body. Yang kamu sinter yang saya suruh kamu simpan elok-elok tu, and then baru pergi sinter. Bila dah sinter, dia dah tak dapat green body sebab dia dah berlaku pembakaran ataupun perubahan dia punya microstructure. Okay, powder pressing. Powder kita isi dalam mold. Ni dia punya insert upper pinch, ni lower pinch dia, atas yang bawah. Sama juga itu, kamu letak dulu dia punya tapak bottom, then kamu fill dengan kamu punya powder, then baru letak dari atas, then compact, tekan. Okay. Ni part injection yang kita hari tu sebab kita pakai open mold, just turun bawah, kita sampel akan keluar ke bawah. Hari ni close mold punya proses. Okay, cold isostatic pressing. Okay, ni dia punya nak menunjukkan apa yang dikatakan cold isostatic pressing tu. Sama aja. Ni dia tunjuk dalam green compact ni, green body dia ni lah. So pressure yang dikenakan. So pressure ni flexible punya mold. Ni pressure lah. So tepi pun still ada pressure sebab kamu pakai mold yang bertutup tu. So tepi tu pun dia akan pressure lah. So dia akan tekan dari atas. Bukan tekan dari tepi tak lah. Dia tekan dari atas. Okay. So each side akan kena pressure. Then so ni hot isostatic pressing. Hot isostatic pressing ni dia masa tekan dia kenakan pressure dan heat. Dia apply heat sekali. So ni dia ada heated chamber. Steel container ni mold biasa. Okay. And then kenakan pressure. So bila hot HIP dia dah tak perlu untuk melalui proses sintering. Okay, sintering. So the sintering process is performed to increase the strength of the component through the establishment of ties between the powder by high temperature diffusion. So saya dah pernah beritahu macam mana apa itu diffusion, daripada pepejal kepada cecair, daripada cecair kepada gas. So macam mana proses diffusion itu berlaku daripada compact pepejal punya microstructure ataupun zarah ataupun molekul dia adalah rapat-rapat. So bila dia kenakan haba, dia akan terdiffuse. Itulah yang bertukar menjadi loose molekul ataupun zarah ni dia pecah. Dia pecah, dia akan hilang. And then itulah yang berlaku diffusion. Then sintering is conducted at temperature of about 60 to 80% of the absolute melting temperature of the metric metal in the furnace. Metric metal, dia tak ambil pun suhu untuk reinforcement. Okay, yang ni memang kena make sure. Contoh, okay, kita buat hari tu aluminium. Aluminium, kita punya metrik alumina. Okay. So, kita tak ambil pun melting temperature untuk alumina. Untuk buat sintering, kita tak ambil pun 60 to 80% alumina punya temperature. Kita depends on aluminium punya temperature. Kita ambil kita punya metal metric. Okay. So, apa sama juga kalau kamu buat CMC, PMC, kalau yang kata kena sintering, polimer tak ada lah sintering. Ada juga certain yang ada sintering, tapi mostly tak ada. And then ceramic, yes, akan ada sintering punya proses. Sama juga yang macam kamu belajar whiteware ceramic dulu, ada sintering punya proses. So sintering proses 60 to 80% from the melting temperature. So kita kena tahu dulu material, contoh kita pakai hari tu aluminium. So dia punya melting temperature adalah 660 degree C. Bila 660 degree C, ambil lah 60 to 80%. Boleh je pakai mana-mana. Kamu nak ambil 60 boleh, 65 boleh, 80 boleh. Yang kamu dapat 495 tu, yang suruh kata dalam modul ada tulis siap-siap dah 495. Pasal dia letakkan 495. So based on yang ni. Okay. Then component that have been produced from sintered HIP unnecessary to go to
through this step. So untuk hot associative pressing dah tak perlu untuk sintering punya proses. So daripada sini dia adalah green compact, and then bila dia kena panas barulah akan necking. Dia cair lah. Dia akan necking ni akan form. Neck form, and then pore size reduce. Pore ni liang kosong tu lah. Pore tu akan reduce, and then dia dah fully sintered. Tengok daripada ada ruang ni dia jadi rapat semua. Dia dah fully sintered. Ni basic punya microstructure yang gambaran yang boleh in general dia punya proses macam ni lah. Okay. Then secondary process, sometimes kalau benda tu memerlukan secondary process ni kita panggil heat treatment, polishing ataupun coating lah. Sometimes ada benda yang dah tak perlukan secondary process, dia terus dapat ke end product. Okay, so habis dekat powder metallurgy. Second process for solid state adalah diffusion bonding. So the processing method involves bridging the metric material in the form of tin foil or sheet with reinforcement material. This method is usually used to produce fiber reinforced metal metric composite continues to be a thin sheet form. Okay, ni with the reinforcement material. Tapi kebanyakannya metrik dia adalah dalam bentuk tin foil ataupun sheet. Yang tadi powder metallurgy dia dalam bentuk particle, mostly dalam bentuk particle ataupun discontinuous lah sebab nama pun powder. Okay, this method usually to produce fiber reinforced. Yang tadi particle reinforced. Okay, dapat gambaran beza powder dengan diffusion bonding. Okay, diffusion bonding ini fiber yang hijau ni lah. Yang hijau ni dia punya fiber, ni metal foil yang merah ni. Yang merah ni metal foil, yang hijau ni adalah fiber. Fiber ni kamu punya reinforcement. Ni kamu punya metal foil. So diffusion bonding dia kenakan pressure. So yang ni pun contoh aluminium foil yang dekat luar ni aluminium foil, and then dia tambah dengan kamu punya ni adalah boron. Okay, proses yang untuk ni lah. Dia kenakan pressure dan panas. Okay, dia akan membentuk, dia akan melekat. Okay, reinforcement untuk diffusion bonding normally dia pakai stainless steel filament, monofilament boron and silicon carbide. Metrik yang biasa digunakan aluminium alloy dan juga titanium. Okay, alternating layer of boron fiber and aluminum foil orientation and stack to produce the desired fiber volume fraction. Step 1 kita apply aluminum foil. Aluminum foil, and then tengah ni dia punya boron lah yang bulat-bulat ni. So step kedua, second step dia cut to shape, and then dia letak lapis-lapis buat macam sandwich punya layer, and then masuk dalam chamber ataupun dia punya proses ni lah, masuk dalam chamber to vacuum enclave, and then kita gunakan heat fabrication. Dia kenakan heat, bila dah panas tu vacuum akan sedut. So apply pressure and hold for consolidate cycle. Vacuum ni untuk tarik buang bagi lekat lah. So bila dia dah panaskan, okay, vacuum ni baru akan berfungsi, and then last cool, remove and clean part. Dapatlah bentuk yang macam ni. Okay, diffusion bonding. Resin based binder are used to maintain the fiber in position. The combination of heat and pressure cause the metric to flow around the fiber and form a bond with the metric layer nearby. Metal metric fiber cover and hold of aluminium/boron and titanium/boron compacted by this method on a commercial basis. Okay, ni sama juga nak tunjuk proses dikenakan bila dipanaskan, kenakan pressure, dapatlah dia punya structure, microstructure dia dapat macam ni. Okay, ni dia punya aluminium boron. Ini sama juga proses partikel, ni titanium punya partikel, ni magnesium alloy punya tin sheet ataupun dia punya nilai tadi lah metrik. Ni metrik, and then letakkan ini, dia stack by stack dan kenakan pressure. So cutting, and then buat surface treatment, secondary punya proses, and then stacking lah, dia potong. Okay,
Advantage and disadvantage. Okay, proses ini mahal. So, very expensive sebab satu mesin lah. Mesin yang nak kena boleh apply pressure dan juga heat sekali. So, dan bentuk ini dan bentuk menggunakan this diffusion bonding, dia terhad kepada bentuk mudah like tube or flat. Dan struktur rumit, fabrikasi lanjut daripada bentuk asal sini meningkatkan kos. Struktur dia rumit lah. So dia banyak, dia by layer, struktur dia agak rumit. Berbanding yang tadi, dia ikut mold lah. Kalau powder metallurgy tadi, dia ikut mold lah. Kalau mold bulat macam yang kamu guna itu, dapatlah sampel macam ni. Kalau mold tu bintang, dapatlah bentuk bintang itu. So macam tu lah. So suhu proses lebih rendah berbanding keadaan tercair, tindak balas antara muka dihalang bila turbine. Okay, tu dia punya antara advantage dan disadvantage. Okay, habis untuk solid state. Okay, and then untuk liquid state process, kita ada 4 jenis, iaitu stir casting, reo casting, squeeze casting dan juga liquid metal infiltration. So ada 4 jenis untuk liquid state process. Okay, liquid state process, the material in the molten metal matrix. Okay, matrix kamu dalam bentuk molten. Molten ni dalam bentuk cecair. Sebab itulah dia dipanggil liquid state punya proses. Macam yang tadi, solid state tadi, matrix kamu dalam bentuk solid. Dalam bentuk pepejal. Okay, sebab itulah dia dipanggil solid state. So dalam liquid state ni, matrix kamu dalam bentuk cecair, molten metal. So the main problem, non-wettability reinforcement and matrix reinforcement reaction due to high temperature, sebab dia suhu terlalu tinggi. Yalah, sebab kamu nak kena leburkan dulu. Macam tadi tak lebur pun sebab dalam bentuk pepejal. Bila dia dah lebur, dia wettability, ingat balik yang saya tunjuk yang hari tu, apa yang main peranan, mechanical bonding, wettability apa semua tu. Okay, so non-wettability troubleshooting step, dia buat pre-code and modification of the composition of the matrix. So untuk elakkan ataupun kalau dia tak non-wettability, maksudnya daya lekatan antara dua muka tu dia tak ada. Macam mana kalau kata kamu nak buat komposit tapi lekatan dia tak ada. Tengok balik, saya pun dah terangkan berkenaan bonding ikatan yang lemah dan ikatan yang kuat antara muka. So interface between matrix dan juga reinforcement. So nak troubleshoot dia buat coating. Ada juga yang sebelum ni pun saya dah bagi tahu macam mana nak bagi lekatan tu kuat. Dia buat pre-coat dan juga modification of the composition. Contoh macam kalau besi tu terlalu licin ke apakah, so dia buat alloy. Besi alone, metal alone. So untuk ni dia buat composition tu ada modified. Dia modified combination tu, contoh alternative lane dia boleh buat alloy. So untuk meningkatkan dia punya wettability. So the processing liquid is not recommended for titanium and titanium alloy for its high reactivity. So untuk titanium dan titanium alloy, liquid punya proses tak sesuai digunakan sebab titanium terlalu high reactive. So bila dia panas, bila dia nak campurkan dengan benda lain, dia mungkin akan hazard, akan berlaku eksplosif. Sebab tu dia tak sesuai untuk liquid state punya proses. Sebab untuk proses liquid state macam saya kata tadi, dia memerlukan temperature yang tinggi untuk leburkan besi tu sendiri. So how to improve wettability or response interface for liquid phase process? Pre-coat. Pre-coat ni coating lah. Dia buat coating first. Sebelum, kalau macam kata secondary punya proses, dia perlukan coating, barulah dia akan apply secondary punya coating. Pre-coat ni biasanya kita akan pre-coat dekat atas dia punya reinforcement ataupun fiber lah. So graphite coating applied to SiC fiber. Okay. Untuk silika carbide, ini adalah kamu punya reinforcement to improve wettability, a reduction of mechanical properties. Salah satu sebab, contoh bila permukaan terlalu licin, macam saya bagi contoh hari tu, permukaan dia terlalu licin, kamu ambil guli kosong, kamu lempak atas lantai, guling atas lantai, berbanding dengan guling yang disalut ataupun dibalut dengan getah ataupun selotip, kamu baling. Yang mana lagi licin? Of course yang tak dibalut, berbanding dengan yang dibalut dengan apa-apalah, balut dengan apa-apa, kamu baling. So dia akan slow je. Okay.
Tu beza. So, untuk elakkan benda ni, so yang ni lekatan antara muka ataupun interface dia antara metrik dengan reinforcement dia lagi tinggi. So, sebab itulah dia buat pre-code. So, nak improve dia punya wettability. And then, modification of composition of the metric, aluminium cast alumina fiber reinforced with the addition of lithium or magnesium into molten aluminium. Li2O, 5Al2O3, spinel formation at the interface fiber promotes wettability. So, dia nak meningkatkan lagi wettability, dia modify metrik tu sendiri. So, dia ada dua cara. Satu, dia coating dekat fiber ataupun reinforcement. The second one is the modified metrik tu sendiri. Okay, first kita tengok stir casting. Stir casting, this method is also known as vortex casting. So, kita tengok apa itu yang dipanggil sebagai vortex. So, this technology involves mixing a liquid with solid particle of metal ceramic and pouring the mixture into mold. Mixing a liquid with solid particle. Jangan salah anggap. Macam saya kata tadi. Kena dalam bentuk liquid. Liquid tu adalah metal. Dia tuang dalam mold. Only appropriate use of discontinuous reinforcement material, usually particle. Okay. Yang ni kamu punya reinforcement. Continuous fiber reinforcement material is not suitable for mixing because process can break the reinforcement. Maksudnya, dalam bekas, kamu bubuh, dalam ni ada molten metal. Kamu masukkan powder. Powder ni, contoh yang dia bagi kat sini, dia pakai ceramik ni, metal ceramik. Pakai ceramik lah, contoh partikel lah. Powder dalam bentuk powder. And then mixing. Mixing dalam bentuk dalam ni. Lepas tu baru tuang dalam mold. Okay. So, kalau kamu masukkan panjang-panjang, contoh spaghetti, kamu masukkan spaghetti dalam air panas, kamu kacau. Patah tak benda ni? Spaghetti kamu. So, dia akan break. Sebab tu, long fiber dia tak sesuai. Continuous fiber reinforcement tak sesuai untuk stir casting punya proses. So, the content is limited to 20% of reinforcement because of dispersion more difficult. Ni bermaksud dispersion ni, kamu ada molten metal banyak ni. So, kamu, okey, contoh macam mana? Ayak Milo, kamu buat ayak panas. Ayak panas banyak ni ya. Kau cawan besar ni. Buat ayak panas banyak ni, kamu nak bubuh Milo sekilo dalam ni. So, senang tak nak kacau? So, akan jadi payah. Sebab tu dia limited to 20% only. Maksud dia dispersion more difficult ni, nak kacau dia payah. Dia punya workability dah jadi tinggi. Ya. Okay, ni die biasalah, kamu punya mold lah. So, dia ada heater semi solid alloy, dia panaskan. Bila dia panaskan, barulah dia masukkan reinforcement. Masukkan reinforcement dalam ni, dia kacau. So, and then lepas tu dia keluarkan, barulah dapat hot extrusion semi solid forming. Dapatlah end product. Itu dia punya stir casting process. Kacau saja. Stir, nama pun stir, kacau je lah. Okay, ni mixer molten metal. Reinforcement mix with molten metal, tuang dalam mold. Ni mixer ni molten lah. Tengok dia, molten metal. Metal tu yang sendiri, metrik tu sendiri dalam bentuk molten, dalam bentuk liquid. So, ini dia masukkan reinforcement. So, stir casting process through matrix melted in advance, normally carried out in a controlled atmosphere, inert gas, example argon, aiming to minimize oxidation of the molten metal. Mechanical agitation used to stir the molten dose with high velocity to form a vortex on the surface of the melt. This vortex is capability of eddy current attracting material on the top surface of the melt into it. The formation of this vortex is maintained and the reinforcing material is inserted little by little. Mechanical stirrer is also used to help out with uniform reinforcement in the molten metal. Okay, ini yang dinamakan vortex. Pusaran. Bila kamu kacau ayak, kamu akan nampak pusaran, betul tak? So, ni pandangan dari tepi, pandangan dari atas. Kamu kacau ayak, dia akan jadi pusaran. So, pusaran inilah yang dikatakan vortex. Bila vortex ni berlaku, dia akan tuang. So, dia akan bantu lah. Kalau kamu tuang kat sini je, kamu punya mixer kat tengah. Dia akan tuang masuk kat sini.
barulah dia akan kacau lah kat sini. Okay. So, dia kata kat sini, mechanical stirrer membantu untuk uniform reinforcement. Maksudnya, dia nak, kalau kamu setakat pakai kacau pakai camcau je, mungkin dia akan payah lah. Letak macam mana nak kata? Pakai kacau camcau, dia tak sekata lah. So, dia nak make sure kata dia uniform, dia guna mechanical stirrer. So, advantage, this process is more commercialized for MMC based aluminum particle. MMC casting offer improved stiffness and strength. MMC casting cheaper than other method and provide dimensional stability for small and large component. Okay, tu dia punya disadvantage pula. Slack and a layer of oxidation that form the surface is divided. Also be interested in with a reinforcing material into the map by eddy current. Sebab ni sebabnya berlakunya vortex ni tadi. Yang pusaran tu tadi. Then eddy current will also form a turbulent flow that generate the formation of air bubble into melt which will form porosity. So, bila kamu kacau macam tu, bila terlalu laju sangat, memang dia akan uniform. Tapi dia akan create bubble. Betul tak? Kamu kacau laju ayak tu, dia akan create bubble. Sama macam kamu buat teh tarik lah. Contoh macam tu. So, dia akan, bubble tu, bila dia dah sejuk, dia akan membentuk porosity. Okay, and then stir casting seterusnya untuk liquid, dia akan Rio casting. So this method is very similar to stir casting method but a few modification. Metal metric liquid melt in advance so that a whole does exceeding the liquidous temperature. Compared to stir casting method, the process of mixing and the addition of reinforcement for Rio casting are done during the semi-solid state. Maksudnya yang macam tadi stir casting tadi, dia leburkan dulu. So, dia akan ada semi-solid state. Dia leburkan dulu matrix ni. And then baru dia masukkan powder. Tapi untuk Rio casting, dia masukkan dulu masa dia tengah semi-solid state. Masa sebelum dia menjadi molten tu lagi. Dia dah masukkan. Okay ni. So, gambar rajah ni, ini metal phase diagram. Okay, ni phase diagram punya graph. So, ni melting A, ni melting B. Ini liquidus, ini liquid. Liquidus ni liquid lah. Liquid punya fasa. Bila kamu panaskan atas ni, dia liquid lah. So, ni dah liquid temperature ni, 1400 ni. 1400, 500. Dia dalam bentuk liquid. So, bawah suhu ni, dia masih lagi solidus punya temperature. Okay, Rio casting process. Once completely melted, the melt temperature is lowered to the solidification temperature range and the temperature is maintained until the completion of the process of adding and reinforcement. Maksudnya, first dia panaskan. Dia bagi lebur dulu, cair dulu, and then dia matikan proses tu, dia matikan temperature, dia biarkan sejuk. Suhu tu contoh dia nak leburkan suhu 1000. And then bila dia dah completely lebur tu, barulah dia akan kurangkan dalam suhu contoh dalam 700. Katakanlah ni contoh. So masa tu dia tak fully cure lagi. Dia maintain je suhu 700. So bila maintain suhu 700 tu, lebur besi tu masih lagi lebur, cuma dia in semi solid. So and then masa tu lah dia baru tambah reinforcement. Tapi yang tadi masa tengah proses, masa tengah kacau, masa dia tengah cair mendidih itu, dia tuang. Macam itulah. Tu beza stir casting dengan Rio casting punya proses. So before the reinforcement added, the mixing process is start in advance. After completion of the addition reinforcement, the slurry temperature was increased again above the liquidus temperature of the molten metal to ensure a completely liquid again. Bila dia dah sejuk kat sini, and then barulah dia akan panaskan balik. Sini penguat dimasukkan. Penguat ni reinforcement lah. Reinforcement dimasukkan, dia maintain kat sini, dia kacau, and then barulah dia panaskan balik. Nak make sure dia punya completely in liquid form. So this slurry is stirred again for a while before poured into the mold.
It aims to increase the flowability of the melt during casting and to avoid the reinforcement deposit on the ground. Maksudnya, bila dia panaskan balik, dia kacau balik apa semua tu, untuk tak mau bagi kata dia bergumpal, agglomerate. Contoh macam, kamu bancuh ayam Milo, kamu nak minum, kamu dah biar lama, kamu nak minum, kamu akan kacau balik. Sebab apa? Sebab Milo tu dah semua dah turun ke bawah. Bila Milo semua dah turun ke bawah, dia yang tu kita panggil dalam ni, kalau dalam ni dia panggil agglomeration. So kamu kacau balik, baru kamu minum, barulah manis balik. Macam itulah proses dia. Then squeeze casting. Squeeze casting is suitable for producing fiber reinforced MMC continuous and discontinuous fiber. Maksudnya dia nak produce panjang punya fiber ataupun short punya fiber pun sesuai. So the resulting composite has good surface finish, free from oxidation, have finer microstructure and very low porosity. Maksudnya macam stir casting tadi, dia ada kemungkinan untuk jadi bubble dan juga menghasilkan porosity agak tinggi. Tapi untuk squeeze casting, dia kata very low porosity. This is due to the casting is done in a closed mold and the molten metal under pressure during solidification process. Yang tadi kita tuang terus ya dalam mold. Yang ni dia tuang, dia done dalam closed mold. Okay. So yang ni kita tengok molten metal ni still pakai molten metal sebab kita masih dalam liquid state punya proses. So molten metal yang ni preform ni adalah kamu punya reinforcement. So molten metal ni dimasukkan dalam ni and then compress. Ni ejector pin. Ejector pin ni bila dah selesai barulah ejector pin akan eject. Masa nak keluar tu nanti baru dia lepas pressure tu. Okay, ni mold, close mold lah. Close mold, mold yang tertutup. Okay. The mold is usually made of high temperature resistant metal. The mold was preheat firstly to increase the flowability of molten metal matrix. Continuous fiber are preformed in advance and placed in the bottom of the mold cavity. Continuous fiber tu yang saya kata tadi, yang hijau yang kat bawah tadi tu dia kamu punya reinforcement. And then matrix molten metal is poured into the preform and the mold top is closed. External pressure is applied. The component will then allow to solidify and cool down the corridor mold before the mold is open. Maksudnya dia biarkan sejuk dulu dalam ni, dah beku, barulah dia mold dibuka. Okay, ini ya. Ni prabentuk ni kamu punya reinforcement. And then tuangkan molten metal, and then tekan. Bila tekan ni barulah bawa keluar, dapatlah dah solidify, barulah mold, upper mold diangkat. So yang ni untuk continuous fiber. Untuk discontinuous punya fiber, material is melted first and the reinforcement was mixed into the same molten metal, same like real casting. Sama juga macam real casting, masa dia tengah panas tu barulah dia masukkan reinforcement. And then the composite slurry is then poured into the mold at the bottom. The top mold is closed and the external pressure is applied. The composite slurry is allowed to cool and solidify before the mold is opened and the casting is removed from the mold. Okay ni ya. So dia tuang ni, buburan ni molten lah, molten MMC yang dah campur dengan composite, dia tuang and then baru dia tekan. Okay. And then liquid metal infiltration. Yang keempat adalah liquid metal infiltration untuk liquid state punya proses. MMC with reinforced continuous and discontinuous fiber can be produced using this method. Sama juga macam ini tadi, squeeze casting. Dia boleh discontinuous dan juga continuous. So liquid state ni prabentuk ni kamu punya reinforcement lah. Masukkan dalam acuan dan kemudiannya ditutup. Okay, ni molten metal and then dia akan sedut naik. So luang rebudan logam divacuumkan dan tekanan bila divacuumkan dia akan masuk mengisi mold ni. Ni prabentuk ni. Ini yang ni prabentuk yang dalam ni. Okay, so dia akan vacuum naik atas memenuhi mold and then gas ni digunakan untuk pressure lah. Untuk ni vacuum. Vacuum dan ni naik atas and then dah sejuk barulah dikeluarkan. So reinforcement material should be preformed
prior and put in a mold cavity. The molten matrix is placed in a special chamber. It has special channel that connects the melt to the mold cavity, closed mold cavity and vacuum chamber that house the melt. Ini ya, kat sini tadi. So dekat chamber ni ya, yang memanaskan logam ni, and then barulah dia sedut naik ke atas. So the differences in pressure between the chamber and the chamber pressure in the cavity mold made of molten matrix inhaled to the mold cavity and subsequently flow into a preformed material bone. Dia kan sedut naik ke atas. Then the pressure exerted by certain gas into the chamber and forcing the molten metal flow through a special channel that connect to the mold. Ni yang saya kata tadi, gas tu digunakan untuk vacuum untuk tarik molten metal tu masuk ke preform tu dalam mold. The molten metal will diffuse into the preform and the mold cavity made. This pressure is maintained until completion of the solidification process. Maksudnya, selagi molten metal duduk dalam tu, pressure tu tetap ada. Selepas dia beku, barulah pressure tu di-release. Okay. So, habis untuk liquid state, and then third punya proses, which is deposition technique processing. So, deposition technique processing ataupun vapor. Deposition technique processing ni, dia punya vapor punya state. Tadi kan saya beritahu kita ada solid state, liquid state dan juga vapor state. So, deposition technique processing adalah vapor punya state. First, kita akan tengok cold spray deposition. The second one is vapor deposition. So, deposition is the process referred to the process of deposition of the metric material by adding a metal spray droplet imposed on the preform ataupun reinforcement. Tu yang saya beritahu tadi. Preform ni adalah kamu punya reinforcement. Then the main deposition process is cold spray deposition. Ada deposition technique not widely used, which is PVD, physical vapor deposition, and CVD, chemical vapor deposition, sputtering, and electroplating plasma spraying. So, first kita tengok cold spray deposition. Maksud spray, dia spray lah. So, this method use concept the formation of metal powder through atomization method. Only particle, ni particle lah, or powder reinforced material only suitable for this method. Maksudnya, liquid tak sesuai lah. Particle or powder reinforced material saja yang sesuai digunakan untuk method cold spray deposition. Okay, ni diagram of cold spray deposition, production of SiC particulate forced metal. Okay, so ni SiC kamu punya, SiC ni apa? Kamu punya reinforcement. So, ni furnace atomizer, ni spray lah. Spray biasa tu. So, furnace untuk besi lah. Untuk kamu melt the besi. So, ini solid deposition. Dia akan sembuh kat sini lah, spray chamber ni. So, ni akan spray masuk sekali yang ni. And then, overspray ni akan, yang mana, ialah bila spray, dia akan ada lebihan. So, overspray ni dia akan keluar dekat sini. So, collector lah, ni akan ambil overspray tu lah. So, inilah produk kamu kat sini. Okay. So, molten metric metal is melted kat sini, kat dalam furnace. Molten metric metal flow into the spray chamber. The melt flow rate is controlled so that the flow velocity in the form of a uniform thin stream into the spray chamber. During the melt flow into the chamber, it will be sprayed with high velocity atomizing gas to break up the flow of melt into fine droplet. Okay. Bila spray ni, kat sini, solid deposition ni, dia spray untuk pecahkan, dia agak high pressure. Sini ya. Control so that flow velocity uniform thin stream into the spray chamber. Kat sini high velocity atomizing gas. Maksudnya bila molten tu dia bukan buang lah, dia nak salutkan benda tu, high velocity gas ni untuk memecahkan, to break the flow of the melt into fine droplet, untuk jadikan dia kecil lah. So bila kecil ni, lagilah dia surface area dia lagi tinggi. So dia lagi sekata lah. So at the same reinforcement material,
include with the slow and control droplet mix with the metal matrix. Okay, advantage and disadvantage for cold spray disposition ni, the contact time between the molten metal matrix and reinforcement is short. Yalah, sebab dia masuk sekali. Dia spray tu, dia masuk sekali, kena dekat kamu punya solid tu. So this will reduce the ability of the occurrence of a chemical reaction between the materials. Disadvantage, the cost of production is high and the resulting composite have to go through the process of machining and forming to obtain the product as required. Sebab dia sembuk. Okay, sama macam kamu cat gerek ke apa semua tu. So sometimes dia ada perlu finishing. So machining ni. So dia kena finishing dan juga forming untuk dapatkan required punya final product. So tu dia punya disadvantage. Itu cold spray, and then the second one is vapor deposition. Vapor deposition refer to any process that involve a metric material or reinforcing the state through a process of condensing the steam. Condensing the steam, evaporate, chemical reaction or transformation to form a solid material. Sebab dia vapor. Sebab tu dia kata steam evaporate. Dia ada dua, PVD dan juga CVD. PVD, physical vapor deposition, the metal is transformed to the vapor phase by volatilization or cathode spattering in vacuum. Ni secara fizikal. So dia masuk dalam cathode spattering adalah mesin untuk tukarkan daripada cecair kepada vapor. Then the metal vapor is then transferred to the substrate and is allowed to condense there to form a coating. Titanium reinforced SiC monofilament. Yang ni dia punya contoh material yang digunakan. So yang ni So dia ada vacuum resistant, ni heater resistant. Yang ni yang dia akan transform kepada vapor system ni. So automatic flux ni dia akan sumber ni vacuum ni. So ni wafer holder, ni wafer ni. Dia nak coating wafer ni. So ini dia dah tukar, dia dah transform into the vapor punya state. Okay, ni kalau ni in a DC diode sputtering system, argon is ionized by a strong potential difference, and these ions are accelerated to a target. After impact, target atom are released and travel to the substrate where they form layer of atom in the thin film. Yang ni sama juga. Cathode ni sebagai target, yang ni substrate. So dia pakai first dia akan transform dulu daripada liquid ataupun solid kepada vapor. So barulah reaction tu akan berlaku. And then untuk CVD, nama pun chemical vapor deposition, dia akan menggunakan chemical. So chemical vapor deposition, the workpiece in environment at reduced pressure and at relatively high temperature is exposed to a gas from which chemical reaction product deposit on the metal surface. Dia menggunakan chemical punya reaction. Yang tadi dia pakai, dia transform daripada solid ataupun liquid into the vapor punya deposition. So antara material dia titanium nickel, titanium TiC and alumina. So ini dia pakai chemical punya reaction. Dia pakai chemical punya reaction, dia akan melalui masuk dalam chamber. Satu proses chamber ni barulah dia akan spray sini. Sini ada spray lah. CVD equipment for coating, TiC according to the formulation. Formulation ni untuk ni lah chemically. So untuk coating dia campur, dia pakai chemical punya reaction untuk coating TiC. Okay, so habis dekat vapor, and then last technique which is in situ. So what is in situ technique in MMC? Involve a chemical reaction resulting in the formation of a very fine and thermodynamically stable reinforcing ceramic phase within a metal matrix. So in situ technique processing, in situ composite reinforcement are synthesized internally. Ya, reinforcement ni dia synthesize dulu reinforcement, bukannya matrix. Kamu punya reinforcement dia synthesize internally in the matrix during the composite fabrication. Maksudnya bila dah campur dalam tu, barulah dia synthesize reinforcement tu sendiri.
So technique where the composite is produced through a phase change, reactive or cooling material during the manufacturing process of composite reinforcement. So reaktif ni masa berlaku perubahan fasa ataupun kita panggil dia sebagai reaktif gas to liquid, gas to liquid ni dalam keadaan fasa liquid to liquid or solid to liquid. Kalau perubahan morfologi ni dia punya ni lah yang kamu nampak structure apa semua tu, microstructure, grain apa semua tu adalah morfologi. So deformation process, directional solidification eutectic ataupun dipanggil sebagai DS eutectic. So eutectic ni satu suhu di mana dia stable. Eutectic kita ada yang tu ke depan lagi lah, itu dalam, kalau mendalam lagi dalam metal dia ada eutectic, eutectic, apa semua tu lah. So ni reaktif. Kalau dalam reaktif tadi kita ada gas liquid, liquid, solid, liquid. So gas liquid kita masukkan gas ke dalam liquid. So ni in situ punya komposit lah. So and then liquid dengan liquid, liquid A, liquid AX, liquid AY dimasukkan, dicampurkan dalam ni. So ni dipanggil salah satu proses in situ. Dan juga solid liquid. So second punya kaedah menggunakan kaedah morphological ataupun deformation process. Deformation process dia macam mana nak kata? Okay, dia macam kalau berlaku satu explosion, dia buat satu macam kamu tengok proses yang untuk metal fabrication tu, dia ada satu explosive punya method, and then dia akan vacuum. So dekat sini dia dipanggil sebagai deformation punya proses untuk under morphological punya proses. And then DS eutectic ni yang saya kata tadi adalah satu fasa dia perubahan ataupun pemanasan dalam setiap material. Dia akan ada, bukan material, dalam metal lah senang kata, sebab ni metal dia ada eutectic punya temperature. Dia bila dia eutectic temperature ni dia stable. Okay, bila dia stable, normally suhu 700, kalau ikut ni lah, ikut jenis material, saya ambil satu contoh, 723, 723. So dekat situ dia stable. Bila dia stable, eutectic ni barulah dia akan directional solidification, DS. Ni yang dipanggil DS eutectic. Masuk ini molten metal tu, and then liquid molten metal, and then dia punya campur dengan reinforcement. So morphological deformation process, blended powder constituent, cane evacuated seal. So dia extrusion die, dia masuk ini secara morphological yang ni. Ni dia punya apa dia? Partikel kamu. Kalau kamu tengok cross sectional, and then itulah yang berlaku. So dekat sini kita tak ada proses in situ ni. So biasanya proses in situ kita tengok yang hari tu adalah researcher daripada sini yang dia pergi buat dekat luar. Proses tu dia nak tengok SEM, scanning electron microscopy. So masa solidify, apa yang berlaku, sebenar-benarnya apa yang berlaku. Dia in situ proses ni dia tengok in real time. So daripada cecair dia nak solidify apa yang berlaku kat sini. So sama juga kalau macam extrusion die, ni contoh dalam extrusion die, apa sebenarnya yang berlaku dalam ni. So dia boleh nampak. Inilah yang dipanggil in situ punya proses. Sebab bila kita duduk yang extrusion yang kita ada, yang kamu duk buat sebelum ni tu, dia just kamu masuk hopper ni, dia panaskan, dia lebur, extrude, keluar tu kan. So dekat sini, inilah dia punya keratan rentas dia. So dekat situ boleh nampak real time punya proses. Macam mana solidify tu berlaku dan macam mana dia sebab kita tengok SEM, in situ punya SEM akan nampak microstructure, structure tu dia solidify dia akan berbentuk macam mana. Okay, ni in situ fabrication of MNC by unidirectional solidification. Sini molten alloy ataupun molten metal lah. Dia punya molten metric. Ni coil untuk pemanasan. And then initial alloy in solid state, molten alloy dia masukkan
and then just compress. Okay, so habis untuk topik MMC. Okay, untuk metal metric composite dah habis. And then after this, saya akan sambung pula dengan ceramic metric composite. Okay, so if you got any question, you can ask me in the next class. Ada siapa yang tak faham, recasting ke apa semua tu, we will discuss again in next class. Okay.